Ako se možda nije čulo to što si rekla prvi put na Pinku, šta si rekla za aplauz? Da, pa publici ljubazno i nisam bila da ulazi i druge gošće. Zbog Milutina Petrovića, premijere filma Jug-Jugoistok i prvenstveno Sanja zbog tebe, moje omiljene jedine voditeljke na televiziji Pink. Jesi iskrena? Apsolutno, a s druge strane publika bira, tako da publika je izabrala danas da vi budete televiziju i televiziju, naravno. Da. I dobro je doći u televiziju koju voli publika, poraditi malo na reklami onoga što radiš i učiniti tebi medijski prostor da zabaviš publiku na svoj način. Hvala, Sonja. Evo odmah, pošto sam, ne znam koliko ste pratili moj uvod danas u ovu emisiju, ali publika sigurno jeste. Evo, ja ću i da krenem od tebe. Dakle, 17. marta u beogradskim bioskopima širom Srbije će se početi sa emitovanjem filma Milutina Petrovića pod nazivom Jug-Jugoistok, sa tobom u glavnoj ulozi. Reći je to o jednom psihološkom trileru. E sad, s obzirom na temu kojom ćemo se mi danas baviti, a to je sloboda. Da li će u tom filmu na bilo koji način biti reči o slobodi? Slobodi izbora, bilo da je reč o partneru, roditeljstvu? Pa Milutin Petrović kao autor, pošto svaki veliki autor, otprilike kad smo baš mi bili deca, morali da ima izgrađenu kozmogoniju ili pogled na svet. Dakle, sinonim za Milutina Petrovića je sloboda. Prvi njegov film se zove Zemlja, istine, slobode i ljubavi. Gospođa Sudinica igrala je glavnu ulogu. Dobro. I to je jedan od mojih kultnih filmova, mada je urađen bez dinara i u tom smislu, dakle, sinonim sa reč sloboda, pojeftinjena tehnologija, gospodin autor Milutin Petrović i uopšte filmovi u kojima radim i uopšte alternativni teatar ili multimedija se tiču pojma slobode. To što je danas subota i beogradska publika, ja je jako poštujem, ja bi volila kad bi mogli da se odreknu kafića, pa na primjer, pošto smo u loš program stavljeni u Sava centru, ima autobus koji razvozi goste, večeras u 11 sati je premijera filma. Pa ako želite da podržite prave umetnike, svi ljudi su iz moje generacije i 10 godina nisu radili, neki pozorišni reditelji su režirali filmove. I to je posle 10 godina si ti na filmu ponovno? Srpskom filmu. Pa da, radila sam Majku virtualne stvarnosti, radila sam malo kod Miša Divojevića, ali ovo je definitivno sa mojom generacijom prva velika uloga, dok sam sa Janom Cvitkovićem uradila umeđu vremenu u Sloveniji 2 velike uloge i kod Zorana Žigulovića. Znači, Slovenija i Hrvatska više zna čime sam se bavila u 90-im i radila sam tamo nego što zna Srbija, Balkan Auschwitz, kako ga mi zovemo. Ali kažem da podrže našu tu malu premijeru u Sava centru u 11 sati večeras, jer će podržati zapravo neke umetnike koji zaslužuju da budu podržani, bez obzira na 11 sati. Aplauz se govori. Još samo imam jedno kratko podpitanje pa da dam svakome reč, a to je koja je to vrsta slobode koju si ti sebi priuštila u svojoj karijeri, da si mogla da biraš i da radiš ono što ti smatraš časnim i moralnim, a ne da ti nameću? Koja je to vrsta slobode? Ja sam odrasla na Čuburi, granici Neymara Čubure i kriv je izvesni Vlajko Valić koji se predstavio gospoda 89. godine, koji se bavio džezom. I ja sam imala 15 godina i on mi je postavio neko pitanje i rekao da nisam mi odgovorila na postavljeno pitanje i otprilike, osim što je moja velika prva ljubav, platonska, on bio mi veliki učitelj i ta ljubav se u stvari svela na ljubav prema dostojanstvu ličnosti, dostojanstvu reči. Znači, slobodu sam otkrila kroz prijatelje koji su me zavetovali na vaninstitucionalizam i antimilitarizam. Da budeš svoja. Tako da je ovaj moj paradoks dolazak, na primjer, u Pink, poklapa se sa mojim pojmom slobode. Meni je drago što si došla u svakom slučaju. Dobro, ja da vidim, si bila uzorno dete, išla si u baletsku školu, bila si đak generacije, bila si Vukovac, upisala akademiju iz prve, dobila niz glavnih uloga, veliki broj nagrada. Sonju. Isto, dobro. I poslednjih 10 godina, to si na početku sama pomenula, nažalost publika ne zna mnogo čime si se bavila, to je da si imala nekoliko autorskih filmova, od toga su čak neki bili nagrađivani na svetskim festivalima. Neke od inserata ćemo mi danas da vidimo u ovoj emisiji, ali šta mene sada zanima, kada je reč o toj slobodi,
I u očima publike danas, ja sam sigurna koja gleda ovu emisiju, ti si sinonim za duh slobodnog Beograda. Ali me nešto drugo zanima. Sa samim rođenjem, recimo, ja sam sigurna da već roditelji su ti koji ti nameću određene granice kada je reč o slobodi ponašanja i da je prvenstveno majka ta koja utiče na žensko, verovatno i na muško dete. E sad, šta bi ti rekla, u čemu majke danas najčešće greše, imaš veliko iskustvo? Pa majke greše u tome što ne prate koga su rodile. Znači, prvenstveno, ono što je meni važno, postaviti pitanje ko je moje dete i obratiti se detetu kao starijem od sebe. A ne projektovati moje dete bit će to. Znači, ja kad sam pitala jednu drugaricu, jedna jedina koja mi je odgovorila nešto inteligentno na pitanje o porođaju. Dobro, šta si prvo videla kada si rodila, pošto se porodila u Holandiji i pumpica je izvukla dete, tako da je krano videla svoju bebu. Ona je rekla, videla sam nešto vrlo staro, mnogo starije od mene. Prema tome, to biće koje dolazi, ono je definitivno starije od nas, a u 21. veku bez razmišljanja. I obraćati se detetu kao starijem od sebe. U selu, na primjer, u Brdu, vrlo rano odvajaju decu, znači već u 2. godini ti imaš poslove. Položi stoci travu, zapali vatru, sam se obuci, sam se sluci. Prema tome, on odmah odmačinje dete od sebe i samostalni krevetac. Ja danas čujem dete 7. razred osnovne spava s majkom u krevetu. Pa istina. Sećam se... Pa jeste. Dakle, u Srbiji je bio zakon da dete ima svoj prostor. Kako se rodi, dete nije samo od roditelja, nego je i od Boga, mislim, pošto su ovo ljudi od pre Drugog svjetskog rata. Od Boga, znači od neke više energije, znači to je samostalno biće. I prvo što roditelj treba da mu obezbedi slobodu i da mu ne daje aksiome, nego dete samo da otkriva aksiome života, a roditelj da je tu da ukaže na otvorena vrata. Eto, toliko od mene. Dobro. Oboje smo 60-ih godina rođeni, s tim što je ona 7 godina starija od mene. Nekako odrastao sam uz njene filmove. Znam da se u životu u jednom momentu ona, kako se sećam, rekla ne, ono prvi put posle Tita, ova prva koja je rekla posle Tita istorijsko ne u tom nekom umetničkom svetu. Odrekla se neke šuplje komercijale, odrekla se u jednom momentu neke finansijske ušuškanosti zarad svojih nekih principa, da sada može da dođe u situaciju da ponovo ima 20 godina. A znam da se dosta odrekla one porodične strane života. Ona zna o čemu govorim. Da li bi sada izabrala da krene tim drugim putem, koji je daleko mirniji, koji ne podrazumeva sav taj glamur i sve to što donosi taj... Moja generacija je poslednja generacija zlatnog socijalizma, znači to je generacija koja je pomislila pa ovo je moja ulica, ovo je moj asfalt, ovo je moj ćošak, za razliku od naših roditelja. I šta se dešavalo? Ljudi su birali zapravo umetničke fakultete, bendove, to su bili najbolji ljudi, ali su bežali od države. Tada nisi mogao da budeš estradno-marketinški proizvod. Tu ti se izvinjavam, ti si estradno-marketinški proizvod. Ja sam sanjala da mogu da se zaposlim kao kozmetičarka, čak sam to i pričala, da mogu da se zaposlim da radim na pumpi kao klinka, znači u Americi s 13 godina da zaradim za svoje letovanje. I to su te generacije koje su se borile za individualizam, ali ne individualizam na zapadnjački način, nego kakav bre slet? Danas pričaju moralo da se ide na slet. Nije moralo da se ide na slet. Ovako su radili, hoću na slet. Prema tome, mislim, ako ne radiš ovako, nisi morao da ideš na slet. Poslednje čega sam bila sam član Saveza komunista Jugoslavije. To nas nisu ni pitali, to su nam u 7. osnovne podelili. I mogu ti kažem, žešći hipi organizacija i ne stidim se. A pošto sam preskočila 3. i 4. razred gimnazije, nisam doživjela da me pozovu u Savez komunista. A na akademiji Mira Karanović i Verica Čapa, koji su organizacije, one su nas vukle da uđemo na neke sastanke. I pređu se, vuku tako Cvijanovića i mene. I ja sam bila okružena Cvijanovićem, Buletom, zaista slobodnom generacijom, Sale Grigorijević, ti se družila s njegovim ocem, ja sa sinom i sa Saletom. Nisam baš s njegovim ocem. Pa dobro, ali Ika je pravio otvorenu kuću, imao je otvorenu kuću. Bila sam jedna. Znači, Beograd je imao otvorene kuće, čak kroz moju kuću je prolazilo 150 ljudi, sada ne pustim 2 čoveka mesečno, a u 90-im
ljudi koji su sticali prijatelja pištolju u glavu, pa prijatelj pištolju u glavu. Ma rekao, izvim ti te prijatelje, bre, koje si stekao na pištolju. Imaš ti, bre, da si izabrao bez, bre, kuma. Pusti me kuma, pusti me brata, hoću prijatelja, hoću velšmerc, hoću slobodu, hoću smeh, hoću da se brinu o meni, starije generacije. Menjati dan za noć, noć je bila prazna, kakvi kafići, kakve kafane. Čak taj klub Likovne akademije 78. 9. koji je obnovljen preko Fleke, zaboravljeno potpuno, Miodraga Grujića Fleke, jednog od naših najvećih savremenih slikara, osim što je oslepeo jednog od naših najvećih disidenata ili otporaša. Mislim, pojavljuje se neki Lečić, pojavljuje se... Ja se izvinjam, to su duhovite stvari, izvinite. Mislim, da li smo voleli halucinogene trave? Da, voleli smo, ali zajedno iskupa jednu cigaru, a ne 50.000 i ne teške gluposti. Ja ne zastupam nikakvu slobodu sada, jer ovo više nije moja zemlja i danas kada bih birala, izabrala bih pravni fakultet, bila bih advokat, međunarodno pravo i kidala bi kintu, brate, pravo da ti kažem. To smo teli da čujemo. Dobro. Ali ne zaboravite da je noć bila prazna i da smo mi ostvarivali svoj prostor. A Beograd pun kafana, to je nešto sasvim drugo. Ti ćeš verovatno biti PR organizacija, producenti. Kada će predati producenti umetnost umetnicima? Ja sam beležila umetnike video medijom, mesto istoričara umetnosti. Istoričari umetnosti su prevodili tekstove iz Norveške u izbeglištu, izvini, ipak postoji sloboda govora na Pinku. Dobro, slažem se, jeste. Naravno, ja ću čutati do kraja emisije. Nemoj. Dakle, za 2 dana snimim, što bi neko snimio za 20 dana i napravim muzičku produkciju sa mladim inženjerom koji je završio zvuk u Londonu i 93. dolazi i otvara studio da bi ga sa Demokratskom strankom zatvorio, da bi Veran Matić Fleku u vreme demokratije izbacio i posle bombardovanja zabranio mu da radi i nastupe i radi i živi u Jugoslaviji, završavam, i da bi sa demokratijom zapravo dobili samo ljudi prohibicije. Ja se izvinjam. Izvini, morala sam da te prekinem, pošto da bi i nemaš mnogo vremena. Danas nikad ne bih bila umetnik, bez dinara u džepu, sa 43 godine, lišen svega, ali sam ostvarila svoju slobodu i nisam izdala zavet svojih prijatelja i antimilitarizam. Iscrpan je bio i meni je Nemoj da postavljaš više tako pitanje. Ne, zaista, volao bi da imamo emisiju neku uživo koja treba 5-6 sati, ja bi mogao da slušam sigurno. Naravno. Ovom narodu objasniti razliku između beskrvne i krvne žrtve. Izvini, Jelena. I ti si objašnjavala neke pojmove. Ne, ja se potpuno slažem. Vanja, šta si imala da pitaš pa da pustim ova emisija za... Čekaj. Nije toliko temu. Ne, treba mnogo više. Ali ja dolazim iz suspensa. Ne, takvih emisija nema. Ja dolazim iz političkog trilera. Dobro, iz psihološkog trilera. Političkog, dobro.